Pynkupburom nakaslem jong unongsan Hima. Shibenta jong kajing rakhi ya kalingku dap arpusan snem jong kajing long MLA jong uba hek ka 25 years celebration committee hne kasngi kala penlong ya ka futsal final ha polo ha ka balawan banya dan bentalang ru do MLA uba AL hek kiri orang ba ka constituency bat kibai kajing ya kon ya ka futsal final kalong ha prenggi artli ki kenhon ki bare na kasnong maupan Kajing elek kai kalong keba internet bah ha keba baro artli kiken hon kelai elek kai bah banyo ya kajing jom. Ha kani kesngi la Pynkupburom ru ya kirang elek kai ki badai na ka constituency bat ru ya kitu ki Wanrah na bat burom ya ka jela baro ka wei ki badai na kani ka constituency. Ryngkat futsal julai akan jadi lagi pati dia kumno mereka. Namarkum tidak kenado kipor kenado mengiti tak football tak futsal kate minta kati bilang yoi te na kerben wa tini kinong sibunta Kiba lekai kum kene ke jaji lekai natharai kipor kipanuan kadang tu sofang natharai kan ya football ne kan tamban ya ka football tu te kumpang kickbox tu ya kike haka juga por ayo semua mintan ba kamu pat kanya kendo wat kamu pada final kamu tu sosat sih kamu tang de kapni ba kamu pat ba tibi ba kanya kejadian leka tu kulai sebut bon bahagi talents di badan apa Pynthorumkhrah constituency jongi ya kabag na bon bahag na yoro bansa select banjala na kum state player yang aku play fi baro do president do ki secretary baro ki nungkit kam jong ne ka golfing unit dan buta ka jingtrai sitom jong pi kam na jer keteng ino ya ni ka por ka bakam kongsan ina yo ya I respected chief guest jongi iba Edwin Swear ka bag jong khot iba pitu bulong way ni ki rongba jong ni ka strong golfing lakhala he asan lalong kumbalo mentah yui ninget pegi jelong rangba jungi pegi jung san jungi dan hakamat bokot bakia badala bla shibur kejingmen to kejingkerku dak benda kesong ketawa jungi ya aku be yepi dak benda kejinglo kat jumpi ku mucimkes agri kepor ni beblok ru rongba strong berem kong ni kesong golfing bla tray bla immense contribution directly dak benda roy kepar ke development jong ni kesong jongi idon ru hangni ba rang ba dab arsan stem ke vi bala kuno bala development job wong pi de tangani they bendot the self awareness ke kita self awareness ke ba ki de bentep yara ke jong ab jenglong jingman bala ke jong ke jingim ba ar kita ke self respect the self discipline kuno gi burami lagi but kuno gi burami ki weide hingga jong ini ikam ke bagi soto ya self awareness ke jongi ilala ban kentil ida ya yang ke jongi ke tray kita ke jongi ke kam ke jang ke jongi da ke bagi soto ya kata self awareness. I'd like to thanks to all the members who are present here today. We have our friends from Binod Kubarai, we have all of friends from the Pynkupburom final ke na kasnong bopat. Congratulations ipi da ke benda ke jing lep ha ke jongpi banyanget bah kini ke bakut jong ni ke final ro pinyo belak ai bah daga as a spirit sportsmanship jingi it si perlok jingi it si para ke jing job ke jing ram ngadon hi hendrai ke jing job kalong pengilala pendap yang ni ke tournament ai kuberu yang kini ke organizing committee baro kita lagi fair ki Wanrah penil lagi jong disap ki fam hingga ke jing participation ke jong pi participate ke jong pi lagi events fair kadang bon bagi game kadang se golf tournament kadang football kadangnya cricket kadangnya kadang sidap put ya kadang basketball belalong halom siap berapnya di gelom siap di emerald bagi grup jong I pada ong pi lalong ke bejap adu kata ya ke basketball berpeluang maki adu bag lalong adu ke national level di aku dia pi baro kilong pa di Samla jihad ibadat berapa lang sa ke program inget ba ke program bangsa ke program baro kan lo ke bejok ubay sibon ubay siya jargo ubay unsa kan kulang ini baro
Sebangin ai kasi thap 3 jam